kgone go kopana le monna gage re tsena ka gare ga sehla se le gore ngwale ke sa gore motho itukiše gore Jesu Kriste ga e tla a go humane o le maemong a emeng ka botse nka no re ge ke bolela ka sepolela gešo ka re morena Jesu a go humane o dutše komana madula a bapile motheletše lentšu la modimo go le bala bukeng yela ya Johana chapter 8 from verse number 47 o re ga bolela Johana o bolela mantšuana o re gape yo e lego wa modimo o theeletša mantšu a modimo fela lena ka le seba modimo ga le theeletše e re ke e bušeletše o re gape yo e lego wa modimo o theeletša modimo yo e lego wa modimo o theeletša mantšu a modimo e re fela lena ka le seba modimo ga le theeletše ngwane šo setšhupetšo se sengwe sa gore motho ko wa modimo go ba se wa modimo šisi ke ge fela motho a theeletša goba a sa theeletše the opposite side ya gore motho ko wa modimo ke ge a theeletša mantšu a modimo the opposite side ye nngwe ke gore ke ge motho a sa theeletše ke sešupetšo sa gore motho yo a se wa modimo ka mantšu mangwe ngwanešu ge e le gore ka nnete go na le motho ya ntheeleditše o e le gore ge lentšu la modimo le bolelwa ga na theeletšo ngwanešu e no tseba ka rapelo ya gago gore go ra re go ne le bothata ga se wena wa modimo wa lehlogonolo ke motho ya theeletšago ditao tša modimo wa lehlogonolo ke motho ya kwago lentšu la modimo wa lehlogonolo ke mang le mang motho ya reng go kwa lentšu fela a tšea tsebe a theeletša a kgona go kwa tše modimo a di bolelago lentšu la modimo Johana o re tla ke le botšeng bana bešo ge e le gore ka nnete wa modimo taba tše ka di bolela o tla di theeletša gomme tla di kwa tše a tsena ka ra tsebe ya gago gomme tše a dula pelong ya gago gomme wa kgona go di phetha na motho a ka phetha jwang tša modimo ga a sa di theeletše na motho a ka sepela tsela ya modimo jwang ga a sa theeletše na motho a ka kgona go latela tao jwang ge fela a sa theeletše lentšu la modimo le re bana bešo ba e lego ba modimo ke ba theeletšago lentšu la modimo ke batho ba ba nyorago ba nyora go kwa ditaba tše ge nako e fihla ba senya ke selo se ba tshwenya ka baka la re meboyeng ya bana ba nyorile ba re rena re a tseba gore taba tše ke tšona tše re phelang ka tšona ke ditaba tša go phediša meboya ya rena motho wa modimo ke motho wa go nyora lentšu la modimo a re le ka dutše fela a kwa gore mara go na le ntho ngwe ya shorta sa le letšatši le hlabile ebile ke kwa le dikela mara ke a kwa gore ka gare ga moya ke kwa tlala a kgona go kitima ya matolong a re modimo fepa moya wa ka lentšu la modimo go le bala bukeng ya Mateo chapter 6 o re ga bolela from verse number 9 o re tla ke le botšeng thapelo ye nngwe šio yona šimo morena Jesu o ruta barutwa ba gago go rapela o re ge le rapele ka tsela ye nka se khodi mantšu ka moka ke nyaka fela mantšu a reng o re fela bogobe ba rena ba ka mehla ngwane šoge morena Jesu a be a bolela mantšu a ruta barutwa ba gago godimo ga thapelo ye e be se gore modimo re 50 kg ya lion ka gae e be se gore ngwane šo re kgone go kry-a borotho riše o be a bolela ka dijo tša semoya tša letšatši ka letšatši o be a re go rapela o di ka o kgopela modimo re papa mphe dijo tša ka mehla fepa moya wa ka ke kgone go fepega ke phela ke lokologile o be a sa bolele ka dijo ka grocery e re e rekang every month ka gae ka baka la re go na le batho ba ba dumelang ba rapelang ba tshepa modimo mara bogobe a boge ka lapeng mara ge ba rapela ba re tate šo magodimong re fe bogobe ba rena ba ka mehla o be a bolela ka moya a tseba gore motho moyeng wa nyora ebile o swara ke tlala o be a tseba re go na le tlala ye fetang ditlala tša lefase ke tlala ya moya batho ba bantši they neglect taba ya tlala ya moya mara ba kitimiša tlala ya nama ka gore ke yona e ba bitšang ke yona ba kgonang go e attenda ka bjako ngwaneso ka no ba o tladitše fridge o na le tšafetše o di nyakang ka go ka snacka le go ja mosegare go nyaka mara e ka ba e le gore moyeng wa gago fridge yona o e tladitše na e ka ba e le gore o itukišeditše tša mmušo wa bophelo ba gago na
e ka ba le gore mohlomong o tladitše grocery ka hara moya gore le wena o kgone gore in daily basis o kgone go snacka o nwe o jena ngwanešo batho re ke dimišitše dilo tša lefase ke satela gore le ka mmina thoko mo a bolelang gore e tlogela menate ya lefase gobane e ka seke ya letšela mogolo e ka seke ya legola ka selo moopedi wa pina ela o ba leka go hlalosa mantšu gore a re ketimišeng tše di fepago moya go feta tše di fepago nama ke a tseba ngwanešo gore bana ka gae ba bolaya ke tlala mara se segolo thata gore na o fela o ba ruta thapelo o ba ruta lentšu la modimo nama ka baka la gore mathata a mangwe a lapa ke tlala ga e fitlhile semoyeng ke ka baka le o tla bona ntate le mme ba thoma go lwa at the age of 60 years e šetse ba godišitše bana le ditlogolo ke ka baka la re ge tlala e fitlhile ka raga lapa le dilo di thoma go tlhakatlhakana mara nna ke re bona ngwanešo ke re ithute gore le go reka grocery ka gae mara e fela o lokišetše le grocery ya semoya gobane le gae ngwanešo la namase le gae la go ya go ile le gae la mehleng ye yago goba ya mehla ye sa felego ke ge fela motho a gobaketša lehumo la gage la semoya batho ba bantši re atlegile ka senama re reila dikoloi re na le dintlo tše dikgolo re na le se re se nyakago a gona ntho e re e hlokago mara ka re ga moya o modidi wa mafelelo nna ke re gona ke re go thušang le tšula modimo le re go golang ge motho a ka buna dilo tša lefasele ka moka e fela latlhegela ke moya wa gage go thušang ge motho a reila dikoloi tša maemo a godimo a na le se a se nyakago mara moyeng wa gage a swana le motho wa modidi wa sena go selo ka baka la re modimo o ba leka gore bontšha setšhupetšo sa gore o ka no rua lefase mara wa latlhegela ke moya wa gago o ka no rua lefase e setšhaba sa go hlompha ba go bitša a respected man ba go honora in your community but in your spirit wa ya tatlhegong ka baka la re legodimong ngwanešo ga re tsene ka lehumo legodimong re tsena ka Jesu Kriste wa Nasareta legodimong re tsena ka monga bophelo re hloka yena gore re kgone go fihla e fela go hlokega gore motho a humane Jesu a kgone go phela ngwanešo mantšu a ka šia ona šia sokologang gobane mmušo wa modimo o batametše mantšu a ke a bolela ka baka la re e se mantšu a ke e hlamela go ona ke mantšu a tšo go lentšu la modimo e le ge lentšu la modimo le re phafoša gore tsebang gore nako ye re leng ka gare ga yona ke nako ya mehla ya bofelo ngwanešo re ka se ke ra tšhaba go e bolela ka baka la re wena ga o e dumele re ka se ke ra tšhaba go e bolela ka baka la re wena mohlomongwe ga o e bone nna ke re gona ke re phafoga morobadi gobane nako e fitlhile ke nako ya maboyo a morwa motho ke nako ya gore morana Jesu a boye letšatši le re ga re tsebeng letšatši ebile ke ra bebele re ga re tsebe letšatši ebile ga re tsebe nako ya morwa motho a tlogo o boya ka yona e re lentšu la modimo go lebala e re o tlo bua jwale ka legodu ge le tla ba le tsena bošego nna potšišo ya ka ke gore na morana Jesu o tlo tsena letšatši le hlabile mona Afrika goba o tlo tsena le sobetšhena ka le go ya ka di-continent tša lefase letšatši ga le hlabe go swana ba bangwe ge le hlaba ka mo ba bangwe le a dikela ba bangwe ge le re hlabela le re fiša mosegare ba bangwe ke midnight ke gare ga bošego mara potšišo ke gore na ge a boya o boya nna le wena re robetše goba re išumela na mara se segolo kore ngwanešo a re itukišetše maboyo a gage gobane ga re tse gore o boaneng mara se segolo se ke ratang go goeletša go swana ngwanešo ke gore ntho e kgolo ke gore ithute ke a tseba re go boima go šala dilo tša modimo morago ka baka la di na le di-condition tše boima tsela ya modimo ngwanešo Mateo re ga e hlatsela Matthew chapter 7 o re ga bolela o re tsenang ka kgoro ye e pitlaganeng ge motho ge e le gore go na le motho mo lefaseng a reng this road is too easy gore a re a se a sware tsela ye rena re e bolelang ka baka la re tsela yena lentšu la modimo le re ke tsela ya go pitlagana motho ga a ne o tsena fela motho ga a ne o sepela tša maletša molodi a le confident a sepela a re nna ke ya go modimo ke tsela ye le gore re tsena ka go gapeletša
ge le gore o sa emetse gore mmele wa gago responde le mogopolo gore jwale ke nako ya gore nka dumela modimo ngwaneso e ka seke ya fihla nako re tsena ka go gapeletša re phuša go fitlhela dilo di diragala re botsa modimo ra re modimo re ba bakoa mara wena modimo o tla re dira ba maatla ka baka la re tsela ye ga re itshepediše re sepediša ke yena re ya mo hloka gore a kgone gore fihliša mmušong wa gage ngwaneso sokologa gobane mmušo wa modimo o batametše letšatši le la morago motho le ya batamela re ka no ba re sa kgone go calculate ka baka la re modimo tšere bohlale a bobja go yena tše dingwe a re fitlhela tšona mara ba bohlale ke ba kgonang go tseba go ya le ka lentšu la modimo o re ga bolela Dafita o re lentšu la gago morena le hlalefiša ba hloka go tsebo go na le batho ba e le goreng re a e hloka tsebo mara go fitlhelela re tseba lentšu la modimo re ka seke ra bulega megopolo go ya le ka lentšu la modimo motho ga a sa tsebe lentšu ebile a sa lešale morago modimo ga mmetše sehlalefi ka baka la re lentšu la modimo le re bohlale ba mathomo ke go tšhaba modimo ga motho a elatša modimo šedi modimo o mmetša motho yo mohlale mara re go go botša ka polalo ya selefase gore lefase le go bitša eng lefase go le intelligent in the things of the Lord ba go bitša gore o lešilo gare ga mašilo ka baka ra lefase le le na le dilo tše di botse tše le goreng di goga šedi go mahlo a motho mara bibele ga ena ntho e attractive ye le gore e ka go goga šedi a gona motho yo a ka yang go modimo ka nama ka baka la there is nothing that is attractive to God mara modimo o tšere dilo tše di botse a di fihla gore mang le manyanya kang go di bona a di tsome a di phaya a phala tše di befileng gore a kgone go fitlhelela tše di botse ke ka baka la lentšu la modimo le re modimo o tšere tša go nyatšega a di dira tše dikgolo a tšeetše kgolo a di dira tša go nyatšega modimo o tšere baebele a idea e sebukana ye kotokoto ya go befa gore batho ba bone o kare ga ena mogola a tšea dilo tša lefase a di fa dikgala a di decorata a di dira tše di botse gore batho ba kgone go Satane a tšea dilo tša lefase a di decorata a di bea gabotse gore di bogage di le attractive ka re wa tseba gore nto ba reng ke motho e tshwenya ke go bona if there is any problem ye le gore motho o e faceitše in this world ke taba ya eyesight go bona batho re tshwenya ke dilo tše re di bonang ke ka baka la sebe se tla ka go bona ka baka la re ge o bona ntho e botse ya go attracta in your eyes then you start that's where the problem start Satan o tsebile gore batho ba rata go bona motho a bona ntho e botse o thoma go nyaka o thoma go ba le kganyogo ge o bona ngwaneno a reila koloi ya mabaiba ye botse ya go phala ya gago o thoma go ba le kganyogo o thoma go tlala ke megopolo ye mentši ya gore le wena o nyaka go mo phala ke mo sebe se thoma go gona ngwanešo mahlo ke bothata Satane o re tshwenya ka taba ya go bona Satane o bea dilo pele ga mahlo a rena a re goga jwale ka ge motho a goga kgogo a tšama e lokelela ka thorana a nyaka go šiba mmamotlha Satane o tseba bothata bja motho o a tseba re motho bothata bja gage ke go bona mara lentšu la modimo ke a le rata modimo o re ga a bolela o re sepelang ka tumelo le sekebe la sepela ka go bona o re ga e bolela Paulos o re we walk by faith not by sight o re na re sepela ka tumelo ga re sepele ka go bona ngwanešo ge e le gore o bona o ka re dilo tšeo di bonolo nka re wana ka re o moikaketše o ba bolela mantšu a tseba gore tsela ye re e sepela go ye ke tsela ye e le gore nyaka re o tšama o phaela dilo ka theko o lebelentšhitše to your destiny ke motho yo e le gore o tšama phaya dilo a re nna ke lebeletše modimo šule mara Satane a tšama go bontšha re na ye o e bona jwangeng a ye go kgatlhena mara o tla kwa motho a re jale re kemenyana ke focus mara re ko botša modimo o bolela mantšho gore gabotse a re tšameng re phaya dilo tše tša boforatše re tšame re di phaela theko re ketimiša therešo kua pele lentšu la modimo le re botša gabotse gore a re sepeleng ka tumelo ke go dumela tšeo sa di boneng ka mahlo mara o dumela gore di gona ke kholofelo ya go dumela dilo tše re sa di bonego re dumela gore di gona le ge re sešo ra di bona dumela ke go dumela gore modimo o gona mara sankara mmona ka mahlo
re mmona ka ge a communicate le rena ka semoya, re mmona ka ge a fetoša maemo, re mmona ka ge a dira dilo tše e le goreng ga ona motho a ka go kgona go di dira, re kwa ge a kgona a mova in our spirit, ke mo fela re mo experience up. No one can see the Father. Marana Jesu o bolela mantšu a gore ga a bolela a le ka gare ga setšhaba, o re ga a bolela mantšu a o re ga gona ya ileng a ya go tate e fela ke morwa wa motho. Ka mantšu a mangwe o ra gore a gona motho ya ileng a bona tate, mara nna morwa wa motho, nna ngwana wa Modimo ke mmone ka mahlo. O ba bolela mantšu a wa hlokega ngwaneso gore nna le wena re be le tumelo le ga Modimo re sanka ra mmona ka mahlo, ka baka la re tša lefase ke tša bofora, mara tša mmušo wa Modimo ke tša bophelo. Tša lefase Satana go bontšha tše le botse, ke tše le botse ka ntle mara ka gare ke poison, ke tše le botse ka ntle mara ka gare ke trap. Satane o re goketša ka dilo tše di goga mahlo, mara ngwaneso wa lehlohonolo ke mang le mang ya sepelang ka tumelo, wa lehlohonolo ke motho mang le mang ya sa sepelego a gaka goba a laka ke ditumo, wa lehlohonolo ke mang le mang ya sepelago a sa like ke dilo tša go bona, wa lehlohonolo ke motho ya sepelago ka tumelo. Bane lentšu la Modimo Hebrews chapter 11 from verse number 6 o re ga gona motho ya ka go kgatlha Modimo ga e se ka tumelo, gobane Modimo ga a lebelela motho a tšama phaya dilo a kitimiša mmušo wa gage. Lentšu la Modimo le re Modimo o be a smile, a thoma go smile a re jwale gona e re re motho wa go sepela ka tumelo re bolela ka motho yo. Tumelo ke gore le ga batho ba bea magomo ka gara lefase goba ka gara bophelo, mara wena wa tshepa Modimo for a breakthrough. Tumelo ke gore le ga ba bea melao ya gore ga o sa sepele mo o ka seke wa kgona go fitlha fa, mara wena wa tshepa Modimo gore a ka go fitlhiša without any limitation. Nto ke tumelo. There is a system ya lefase ye re phelang ka yona, there is a system ya Modimo ye re phelang ka yona. Modimo re mo tseba ka tsela ye, motho ge a dumela dilo tša lefase re di tseba se, ge motho a di šomela. Wa lehlohonolo ke motho ya dumelang, ya lehlohonolo ke motho ya tshepa Modimo. Wane lentšu la Modimo le re ba tshepa go Modimo ba botileng morena, e re ba jwale ka thaba ya Sione ga ba šikinyege. Thaba ngwaneso ke ntho e le goreng le ga pula ena o no re go bula mahlo wa humana e sa eme gona kua. Letšatši la fiša batho ba reka di-umbrella ba dula ka fase ga mehlare ba nwa tša go tonya ba ikwa go fiša, ba tšhentšha di-direction ba ya godimo ba ya fase, mara go bula mahlo thaba e sa eme poleke ka iteng. Modimo re swantšiša gore motho ga a na le tumelo go yena ga a šikinye ke maemo a bophelo ga e tla yena o eme poleke ka iteng, ga di-condition tša bophelo le di-season di tšhentšha yena ga a šikinyege. Motho yowe ke motho ya kgahlago Modimo, ke motho ya dumelago. Ngwaneso re fihlile nakong ya mehla ya bofelo, wa lehlohonolo ke motho ya kgonang go bona. Lentšu la Modimo le tloga le re botša gabotse gore nako ye e fihlile. Morena Jesu gore ga a bolela Matthew chapter 24 re boletše last week ngwaneso ke tlhalosa gore morena Jesu ba bolela di-incident tša dilo tše e le gore di a hlaga, tše dingwe di hlagile, tše dingwe di sa tlo hlaga, a re bontšha gore dilo tše ge le bona di diragala ngwaneso le tsebe gore re fihlile nakong ya go bua ka morwa motho. Nna ke re gona ke re nako yena ke nako ya gore motho a inyake yena le Modimo, ke nako ya gore motho a batamele pele ga Modimo, ke nako ya gore motho a thoma go tsoma sefatlhego sa Modimo. Lentšu la Modimo le re tsome mmušo wa gage le go loka ga ona, gomme tše rena re di nyakang di tla re šala morago. Ngwaneso lefase le re rutile gore ge motho a nyaka go atlega a kitimiše lefase go fihlela mafelelong, mara nna ke re gona ke re ntsoma mmušo wa Modimo le go loka ga ona, tšeo di nyakang di tla go šala morago. Lefase le re rutile go nyaka dilo ka mokgwa wa lona, Modimo le yena o re ruta go mo nyaka ka mokgwa wa gage. Kgetho ke ya motho gore na wena o theeletša Modimo goba o theeletša lefase na. Wa lehlohonolo ke motho ya theeletša go mantšu a Modimo,
e re ba ile go ba modimo ba theeletša mantšu a modimo wa lehlogonolo e be go ngwana wa modimo ke mang le mang ya reng ga e kwa lentšu la modimo ga le rerwa ka ra pelo ya gagwe a tlale lethabo a thoma go rejoisa a re ke nako ya gore ke jo dijo tše di tswang gae le godimong modimo a rena a re šogofatše ka tsela e makatša mara ngwane šomantšušia sokologa gobane mmušo wa modimo o batametše ke fihlile nakong motheeletši ya go feletša molaetša o mara mantšu a ka šia a mafelelo ke gore sokologa gobane mmušo wa modimo o batametše re fihlile nako ya gore marana Jesu a kgone go boa mara pele ga ka marana Jesu a boya ngwanešo ditaba šitše go sana le ditiragalo tše le gore di sa tlilo diragala tše le gore di a hloka gore nna le wena re ikemišetše sa mathomo ke gore lentšu la modimo go lebala bukeng ya Revelations chapter 13 le bolela ka tlaišego ya batho ba tshepang modimo gore di etla e re lefase le tlo le tlaiša lefase le tlo le sotla e re ba tlo le tlaiša ba le sekiša ba le bolaya ka baka laka ke batho ba bakae ba le gore ba ready go tlo hwela taba ya modimo ke batho ba bakae ba reng mathobela we are ready we rather die for the things of God we rather die re hwela go morana Jesu than to gain the whole world and lose our soul ke batho ba bakae le gore ba ready ba re le nakong ya jwale ge e ka thoba we are ready and we gonna stand and fight for the kingdom of God ge ke bolela ka go lwela mmušo wa modimo a ke bolele ka go tšea dihlabane wa tša mo kitimiša batho ke bolela ka motho e le gore o tla ema senna a re nna nka seke ka latlha phološo nka seke ka dumela ba nkgaogantšha le morana Jesu a e rata ke hwe ke ye ga e le godimong there is a time and the time is now lentšu la modimo le re botša gore fitlhile nakong ya go boe ga morwa motho mara ngwanešo re o tsena ka gare ga leswiswi pele ga ge re fitlha seetšeng re o tsena ka gare ga leeto le boima pele ga ge re tla fitlha ka gara mabua morana Jesu re o tsena ka gare ga season sehla se e le gore se hloka gore ngwanešo o itshepele go yena o ithekge ka yena gobane gore ba bantši lentšu la modimo le re ba tlo geloga ge nako e fihla batho ba bantši ge nako e fihla ba tlo llela go modimo ba re modimo nna taba tša sankara di kwa batho ba bantši ge nako e fihla ba tlo re modimo go tla jwang e le wena ramatla otlhe o dumelela batho ba lefase ba re tlaiša lentšu la modimo le re batho ba bantši ba tlo geloga ba ekana ba latlha taba ya modimo e re batho ba bantši ga e re batho e le gore batho ba bantši ke tsela ya go bontšha gore le batho ba e le gore ba re bona ba dumela batho ba e le gore bona ba re ba itshepetse go yena mara ba bantši ba tlo latlha tsela ge ntše nako e fitlha ke ipotšiša dipotšišo na ba yo e latlha ka mabaka a mafeng mara e ko tabašwi ge nako e fitlha ngwanešo batho ba bantši they are not convinced gore it's gonna be a tough time what they thought ke gore go tlo ba bonolo marana Jesu tlo notla a re tšea ga ba bolela taba ya gore pele ga e tla go tlo diragalang ngwanešo e re ke go botše setabaši Revelations chapter 13 ngwanešo e bale bošego le mosegare o toka mantšhwa e tlalosa ditiragalo tšo di tlo go diragala e bolela ka mokgwa le goreng yena the beast e re lentšu la modimo le re o tlo fiwa maatla a fiwa ke the dragon or Satan ka sebele gore a kgone go implementa the mark of the beast so that batho ka moka ba mo khunamelago e re batho ka moka ba swantse go fiwa goba go gapeletšwa go tšea mmaraka wa uwe ba go ganago ba yo tlaišwa ba bolawa lebaka ke gore mmaraka o ne le nto o e bolelang go bala Revelations verse ya mafelelo verse chapter 13 e re taba tše di nyaka bohlale ngwanešo gobane nomoro ye e representa leina la the beast e le go Satan ka sebele the reason why they're gonna persecute and kill you ke ka baka la gore o tla ba o gana go tšea mmaraka kare o a tseba gore mmaraka wo o emetše leina la Satan a re tšentša bofora re diphaeletiko a re tšee nnete re e bee pepeneneng